be ishiwo noma ngabe ishiwo isilo ngikupha ungambeka lona bayede owayikhaya amen mayiphambuka yona ingane yaphambuka uyise wamshiya kumina ngihlangana noyise wangishabela inkomo kwase faka isibayi ongifayisibayi ngishabela inkomo kwase ngixola ngenyongo wathi la ukuyila anginakuthi ke manje ngasekho emhlabeni mina bese ngilahla ingane zakhe ngiyayibona noma kubuhlungu ngawonzima ngangikhona ngesikhathi inkosi yamaNazaretha uShembe unyazi lwezulu lukhuluma epulpit kukhona nesilo la late king uMdlokombane King Zwelithini lathi unyazi ayikho into eyophinde ingene phakathi kwami noMdlokombane ayikho into eyophinda ingene phakathi kwami nobukhosi bakwaZulu. So njengoba seliphumile izwi ukuthi kakhulukazi maNazaretha njengoba seliphumile izwi ukuthi azizame ukukhipha lento ekhanda, azizame ukuthi sigwinye khona kubaba ayikhona ngoba kuyababa asifuna ungasho thina sabantu beqiniso ke thina asibona labantu abahlala phezulu kweqiniso no noma kubaba azizama ukugwinya cause sekukhuluma izwi lokugcina thina amaNazaretha silawulwa yizwi azizama ukuthi sikhiphe emqondweni azizama ukuthi sigwinye khona kubaba cause lobukhosi bobubili indaba yabo ijulile ngeke kuphazamiswe into ekanje yabo. So siyacela ke amaNazaretha ukuthi nathi sehlele ngenzansi futhi siqine idolo cause akuzoba lula from here going forward yabo, ngoba ngikhuluma nje kunabantu abamaNazaretha ngawani emakubo. Ungcono umuntu oyinazaretha kubo nabo bonke abantu bakubo bamaNazaretha ubusisiwe lo muntu unenhlanhla. Ngikhuluma nje ngabafana nathi abamaNazaretha ngawani emakubo yabo, uthola ukuthi vele inkolo yakhe ibukelwa phansi yabo, vele ayifuni inkolo yakho yabo. Njengoba kwenzeka into kanje kwavela umholi omkhulu kangaka emhlabeni wazokhuluma into kanje, lento ekhulunywa umholi sisazothukwa ngayo emakithi emphakathini. So kumele sikulindele lokho amaNazaretha emsebenzini yethu sazothukwa ngayo lento esho umholi omkhulu kangaka yabo, into esazosebenziswa futhi for years and years to come isazosebenziswa ukuthi kwenziwe inhlekisa ngayo sithukwe ngayo. So kumele siqineke sizama ukucontrol inhliziyo singahluthukelwa inhliziyo cause izwi lokugcina selikhulumile. Sizama ukuyincenga inhliziyo zethu noma zibuhlungu inhliziyo zethu, uzwile nje noma esevuma amaNazaretha lapho uHameni wabona ukuthi uHameni uphansi, kodwa wena sokwamukela ngoba abanye bethu bafethu kumele sikuveze lokho. Abanye bethu njengami ake ngikhulumele mina mengithi mina 100% olwethu unyazi, I mean it 100%. Xotshwe nalutho abukho ubukhosi, akekho umuntu, akekho umholi engathi mhlawumbe no comes close ukuthi ngithi ucisha lingane nonyazi, no akekho.
Sekuyeke ngokwasezulwini, asekuyeke ngokwasezulwini ukuthi inkosi isindisa abantu abagulayo, iphilisa abantu, ikhulule imindeni yethu esesigodini sokuthi asikubeke eceleni lokho. Ngokobukhosi nje, ngokuyiphatha, ngokuba isibonelo. Yabo, ngokwasemhlabeni nje. Ngisho ihamba inkosi uyabona ukuthi hayi inkosi le. Ngisho inyathela, ngisho ikhuluma ukuyiphatha kwayo. Sekuyeke lokho kwasezulwini, asikubeke eceleni lokho. So, if kuzovela into kanje kuyazwela ngempela. But ngoba selikhuluma ilizwi, asehlele ngenzansi maNazaretha, ayibe ncane. Kuzodlula. Akukho kungadluli. Isikhathi silapha konke. Asicele kuNkulunkulu wethu uShembe onyazi lwezulu ukuthi asiphi amandla okumelana nalomzuzu nalesikhathi esikuso njengamanje ngoba sisazothukwa ngale nkulumo evililo. Sisazothukwa. Yabo. So singareact ngendlela enokuhluthuka noma ngendlela mhlambe ezobhebhethekisa ukukhuluma noma ezobhebhethekisa lento. Vele ukuthuka into yethu vele, ukuthuka into yethu. Siyathuka emakithi, siyathuka kwa social media, into yethu ukudla kwethu. Yabo. Kodwa siqineni ke kulesimo, selikhuluma ilizwi lokugcina. Bese sithi masesidlulela phambili. Siyafisa noma kungekho singakwenza when it comes to ubukhosi bakwaZulu. Siyafisa ukuthi ubukhosi bakwaZulu buvikeleke. Ubukhosi bakwaZulu abuvikelekile. Kuqala kuphi na ukuthi kuvikeleke abantu abaseduze ungangeza uyadinga ukuthi abe nabantu abazomsekela aba strong. Phela inkosi akumele ibe exposed, especially mekhona la izoba ne weakness khona. Noma mekhona la ibuthakathaka khona. Inkosi kumele ivikelwe. Not ukuthi ivikelwe ngokuthi kukhavo amahlazo kudefendwe. No. Kumele ukuthi ivikelwe. Abantu abaseduze nayo ibona kumele ukuthi basebenze day and night ukuthi inkosi ivikeleke. Yabona nje for example le video le bengamele ukuthi sabalale kangaka umhlaba. Yes, ningajabula maZulu noma ningakhuluma maZulu kodwa kusala yini inhlekisi maZulu. Because in the end inkosi yethu as amaZulu. Inkosi yethu. Ezinye izizwe ayizohleka ukuthi injani inkosi izohleka thina maZulu. And into ebhlungu kakhulu ukuthi le video njengoba isabalale kangaka nathi maZulu sibe nesandla ukuthi isabalale. Yabo. Asesho ukuthi ku-right okwenzeke kuyona ku-wrong. Lokho nje ngeke sikunabukelise, ku-wrong. Ku-wrong nje, wrong. Ngazo zonke indlela. You can't defend that. But kumsebenzi wethu ukuthi sisekele inkosi yethu. Ukuthi sipointa u-wrong entweni eyenzile. Sayikona ukuyisekela inkosi yethu nokuyithanda. Akusho ukuthi mesingahambiselani nesenzo sayo, kusho ukuthi asisayithandi, asisayifuni, siya against ubukhosi. No. Umuntu umumthanda uyalikhuluma iqiniso. Umuntu umumnyanya ulokhu umdefend ukhuluma amanga. Ulokhu ufihla. Awumthandiki lo muntu loyo. So, kumsebenzi wethu ke maZulu ukuthi sisekele inkosi yethu. Nabaseduze kakhulukazi abaseduze. Le video bengamele ihambe kangaka. Nabaseduze kumele babe nesibindi sokuthi inkosi bakwazi ukuyibonisa iqiniso nento engasibe ingozi. Yabo, kufana nale video le enye le khona inkosi ikhuluma khona ngomdlokombali ukuthi wayekhuluma kanjani, wayenze njani. That was out of order. Bengamele idlalwe la video le. Bekumele editwe le nto. Yabo, so siyacela abantu abaseduze bayikade izinto ezikanjeni. Bangavezi ubuthakathaka benkosi yethu. Bayisekele. Nathi maZulu sisekele. Nathi maZulu kumele sisekele.
Sizukujabula ngento kodwa in the end izokwenza thina inhlekisa leyo nto leyo. Nanokuthi iqiniso kumele kube iqiniso. Into ephuma esandleni kumele kube into ephuma esandleni ilungiswe futhi letho ngeqiniso. Ngoba into uyilungisa ngokuthi uyidefend. Ngoba phela mase defend ezinye izinto siyaphi. So ifundisa izingane zethu. So ifundisa izingane zabafana. Uronga ngoba wrong bakwethu ukuze sizosuka phambili. Umuntu umthanda uyakwazi ukuthi umbonise iqiniso njengoba linjalo. So siyacela ke maZulu nabaseduze nobukhosi ukuthi komsebenzi wethu sonke ukuvikela inkosi yethu nokuba isisekelo. Yabo nokuthi kulungiswe ukudefend angabe ukudefenda ngoba la sekuzodefendwa la sekulate sekuphuma into ekanje. Defendani ngokuthi kwenziwe iqiniso kusekelwe inkosi abaseduze bakwazi ukuthi benze kumele ukuthi bakwenze ukuze isithunzi sesihlalo sivikeleke. Abaseduze kubalekile ukuthi bayidlale le role yokuthi kwenzeke kumele ukuthi kwenzeke. Bese siyabuya size kuthina ke maZulu. Sekwenzekile. Kodwa thina maZulu sabantu benhlonipho. Asiqaphele indlela esikhuluma ngayo, especially la kuma social media nanoma ikuphi. Yes, into ukuthela iphezulu, ukuphoxeka kuphezulu. Kodwa asibe careful ngezinto esizishoyo. Yabo. Sibuye sizikhombisa ukuthi thina sabantu beqiniso, sabantu benhlonipho futhi as well. In the end, inkosi kusayinkosi yethu. Asikwazi ukuthi sophumela kuma social platform uzuze usho ukuthi asinasilo sihlalele. No, akuyona inhlonipho leyo. Akuyona inhlonipho leyo. Asilwe nesenzo not nomenzi waso. Asilwe nesenzo not nomenzi waso. Asibe careful ngezinto esizikhulumayo la kuma social platform. Abanye baze bakhulume ngokungabi nanhlonipho. In the end umholi ohola isizwe lo sikhuluma ngayo. Asikhulumi nje ngomuntu nje. Yabo, not ukuthi sikright ukuthi not ukuthi siya defend isenzo. Asilwe nesenzo singalwi nomenzi wesenzo. Asibe careful ngento esikhulumayo. Manje uyabona abantu abaningi indlela abakhuluma ngayo ukuthi sokhona nokuphela kwenhlonipho. Ngiyacabanga ukuthi lento izolungiseka, kuzomela ukuthi ilungiseke. Abaseduze nobukhosi ibona kumele basukume ngenyawo zombili ukuthi ilungiseke into kanje ingaphinde yenzeke into kanje. But nathi wali sikulesimo singakhohlwa ukuthi inhlonipho iwumgogodla wethu thina maZulu. Asikwazi ukuthi singakhuluma ngokuhlambalaza inkosi yethu. Siya against isenzo. But asibheke ulimi lwethu. Siyabonga kakhulu.